Comunidade Sucumete Alto o governo atu que sai tahu nebe taka estrada e a área becaril tamba provoca rerahu. Comunidade Sucumete Alto atu exigência né tamba da ne estrada e a direção né na conu ho rerahun onde foi ameaça ba comunidade de saúde liu labare que xira. Além de né comunidade moço super governo atu halo manutenção ba valeta sira e a área né também tempo udan bem ali onde e a estrada clara. Gambor rerahun sempre be tu musi fole tem mais lur que da maso tahu fatu ne be estrada larang ne na kun ho rerahun e a mim se né comunidade labar que com barak maka feta ba isbot lomos mear e amni baleta mos na kun ho tahu bisa rairahung ne makas demais e né ami masih presidente ne beloron lor liu selistada ne musuh governo comenda ba governo karik bele harukan itu careta bombeiros nia nga bel mosti amnestrada ne suruti rerahung go tahu be fatu siri habe dalang na ba dalang metiau tiniang mos dalang ne hoeskania pertensi ne mak kondo tahu tumus na ba mai ne rerahung barak demais mai bot rerahung ne makasio Musita ni komunidade balu ne be bisa kira ya rai lo sene makan sampai lori rai tunu tumai gitu kuit be ele aplica be rai dah makas pa komunidade sira hototo alia tunu ne hototo alia tunu ne aplica rai dah ne makas ne ba me ke oserne ba itane la barik sira ina nama sira dalam mehetan kustupado ni artam rai dah makas le Lorin haruka material rumah bom rega mai per menos mai rega da der para per Ter observações GMN estrada Husimeti Alto bato Cristo Rei na Conu Rei Rahun causa Husi Udambot nebe acontece e é sábado ou foi na Laixne. Abraão Amaral GMN.